pe ko structure o to mai nga I fataha I ko to mai ta fa ki va ataki ma va pure I ngawe pure fa ngawe ma pot ngawe o fataha I he foi va pure nga fa ngawe pe ta ko tai mi ko ki mo pa chet lo tonga na I ta va ke na alpe ta fa pure ngawe custom alpe ta fa pure ngawe ai ta va ke he tu hau ko pachet ki ka ko mai fo to ke na fa ta ha pe ki ha fo I ta va ke ta na to fa ai pe a se to kon aki al fa ai pe to kon ngawe to kon ni ko ki o ta fa aki lo ko ni o customo ke mo pa nga hu mai hu ai pe ngai ngawe la fo ki ku fa ko he pot ngawen ta to fito ki he ngai for electronic ko no finga I ke to re ia ngawe ke fa pe ai he ia hiki hake he panga ko ni tau u whakarere ngawe ko no inga lahi pe ko hiko e lahi ano ko se ni ki to kon ki ano tau o nga mea nga for electronic ko ia I se ko hi famala no pe o foto atu ai voti a poto nga panga humai mo tute alo poto ka popo e paro e to tap ni ma pe vai no mai me mai to tap ni ta po exia malo ngawe pe ke o eki komita ka to pe ke mista ngawe ko ta ko poto nga mau I ngapi ko ko tana ko nau e panga fo no se ko ki la falu fo pe ke ngai tunga ngai nui ko ni fo mo mai no ko poto ngawe ko ni ko nau ba he nga ko panga ko na nau ba he ko amanaki ko fa fu pe ko gen na tol pe ne family on ko fika kono to at patse dia ko fa ko ne uwa ai ko hika de ne fitu kilo ai ko ta ne po ngai la ma la ta ne hiki ko to nga ko na ka nga o te ke la ka nga o ma la hi nga ko fika la hi ne ko fa tonga ko ni se ta pe mo yo me ka nga la wa ta alfa ta pe ka nga o tu ma to al mo ka nga la wa ai wakilu hi va mano pe ni fa fu o se ta oni o hiki ko to kilo fa mano ai ku hiki ake fa ngeau hiva famano hiva ngeau ka ko po nga ma huinga fo ni ko hi o ko ke ula be I pe ko hai o ku e ka nga la wa ko ni ko e ko ka nga fo ni o na to nga pe pa ko nga me pe confidential ko ke ton ke asia ka nga la wa ko hi ko nga malu nga fa ma ko pe ke to la hi ko ni ai ka nga la wa ho se ko ki me pe ta ha ko ko uniform ko pe ka pe te ngai ko ni en aute unga ai pa nga hi ba mano ni ma te unga fo ke ka ngai ko ni ko pe ton pe ke ku te unga pe te mai no fo na te unga fo he ta ni pe ki ha ta ka te unga fo he wa nga pe fo ko pe ku to ton pe ngai ko ni ka wi he te unga en au ka nga we ko ki me pe ta se ko ba ai overtime ma ko tu ke nga pe ngai mo wi ko ma fi ka wa ni ke pe ngai mo wi la ta ai overtime ko overtime ko ni amana ke ta fa pa ngo ne finga pe me valu ki ko au ko ni ta fo o ta ha ne ta ha no million mai o ba to sala ya ke to ki wa man ko tu ko pe ni sa ke mo ni ka ngawe ke fa pe to ka nga ke nga me ko ni mai pe fo ke ko pe ni he ni na ngawe I mala pa ka puna ko tu ko nga si be ya fika ko ni ko ka fu to la ko to mai be ngai ka ta ha ka ki ai pe ko hi ko fika ko ni ko hi na valu kilo pe to hi e ta fa ko ni ko me ko ni ki he flo ki muri mahalo ku o ka ni po tunga fu si ia ki se ne dang e ka da ko ni so ke ni mamano no fe pe ka ni ka po tunga o ku ka na to le ngai fa ta ko se ka ku ni mamano no fe pe si le no anga na to ka mahalo pe na ku to ki fa la ma fe tu ka po tunga ma o inga ni I te whako ia. Ko mahino pe I he ngā mea ke. Ka kou tui o kusai pe koe kia nau paanga. Toko ina nau tolu ke loka paanga lahi ko paanga pe tahamano nau fotu mai ke nau toko ke ngai ngau ke nau tolu. Sia pe a whako mai pe ke he whakai ki. Ko pe si te au fitu taha. Te au fitu taha mai no pe
ai kau ngau e ko ni mahal ko os kau pe fe fo fo ai hiki ko e te fita kau ngau e lau a ho ka yo ki ke pe ko sai pe nai ko kau ngau lau a ko ni ko ha na ngau o fai pe mo e fika ho ko pe ko e wai na po kala ma fo o hen o ku asi hen i he nau ai ko na po kala ma tahatolu Radio tonga me no kwa la fa te minute wa fito ki he ono te tau toi foki fa mo moria tu e motuhia ko ni ka ko fe me ake ni ai fa le o tonga Ko pat estimati. Pesa hiwa ai patseti. Estimati. O kune ti crea i ko panga hu mai me he pot ngawe ko ni ai excise tax. O feunga mo panga e fitu fa point tol. Ko ho ha ase he ko le koti. Ka wo ki mua na panga pe ono tolu. Ka wo ki mua ai na panga pe ni mavalu. Ni mavalu miliona ono tolu miliona. Pe koe hae mea nei whai he po ngawe koe ni, ke mga tūngai, hono hika ki ai paanga tahataha miliona. Ai amanaki koe paanga hu mai, he koe haa kei sea koe tau te fesiti. Ka pauna kai te fesiti patset koe ni kai te urongoa au sea. O koe haa kei. Raki e koe haa u e koe haa, koe asimai he nau whakafuafua sea. E holo pe paanga mohe whanua au ke noa. Ko tala matangi sea me wi ko weta forecast e ko ho ha na tau tai tokanga me ko ni pai ko hange ko soa e wa o i ku ha ere a perepela te fatongia ko ya ko hina ko ha ke ne o mai ange ne whakamatala ai makatuunga estu ta paces a ene hanga tala mai e ma o tahata miliona ma wahi me toinga historia ko ya ko ange ku feu i ki he ministasia. Kapatia, la mai hoi ki me mi pa
komit kakato kada pe ke fai atu haki tari ke ngai feu I koni te usapi ke kamata tembe e feu ya tongata po fito pe ha fate fito I ngai mea koni I hiki koni ku tu I excess tax I ko yanga pe e fa fofu ko ai pot nga we ki no tana ki mon moto bahayang local manufacturing ko ngahi kauta ko solo fonwa pe uia tu ko amon kon kwasi atu ko nga na fu ki pa anga etana ki mai he ta fa pa hoko mo ko ka ta fa pa anga ka hoko mai ka pe fo ki se ke hange ko fa pa ta nai ko ngahi fa fu ko nga ko ta lo tonga ko osi laka ai tana ki ia taimini I he lotonga rere ai tau pe ku lotonga ova ki ai se ni la ka ko te ku mau hanga pe fa fu ko I whenga kumba ko ngā ue ko ni ki he paanga e mau mai ko I pe ko ngai ngā ue ko mau tui e ten tokon ke tāna ki mai ai paanga I he kāo ko ko hoka te ki ai ko ngai whehu I pena e whakau ko mai whakau pe si te awhita ai tonga tapunima ko leipa ko whakataha mai ko ni ko ki lahanga leipa ko ni ko ki kau ngā ue ko mai ki e whai e sip container mono lau kon ko container ko ki kau leipa pe ko kono hui ngai o mai ai ko o whakau ko ake ngā ue ko mea taha ki he panga ko ni ki hange ko whai ake ngā ue ki hano langa o ngai kono maintain I feito e kastomo uei pe ki ngā ue whai he kastomo ke whakarei ai ta whaaki ai mana o pagi ko no hinga ia o whakarei ko whakahoko ki he kastomo ko peste fitua whakake mo programa computer ko ki programa ko na whai ke lau ki electronic registration ki system ko ko ki tana ki ko o tu hau o ta whaaki ko ne panga ho mai en ko he na foi ono tuku mai ki moat alau ki ai ko ki senit ko ni ko ai ke to kon ya ki ai ko tale te ki peste au fitu walu ko mo ki ta mano ko ni o aspect ko grant ko ki fonga pe kastomuna o tuku pea ki seniti na tolu na o mai ngai whamatala whika wak mo ngai whaito kona tapu mea ki ai pea ki mea ofa le na to malo ose o toka popo sai malo o wiki kau hiki atu o klaue ki ngai kautaka ai puri anga ai ako Mista ka koe I pare mea ia o ahoni mea mai fituna. Aro se tamo e fituna tamo e o nemi pa komiti kakato e whae pēa whatanoa ke potngau e koni o nau toanga e ai ngahi business I koni pe kui ko public enterprise ko ngai business ai pure anga kake pe o ku mea e kia ai kau nemi pa o ku wa arifo me tapo I nono milion alu ke me tapo I nono miliona ke tapo I malu miliona ai budget whakalufua ai ta whako ni pia o ku wa all recurrent e pe ko panga be me he pure anga I ne tu ko I tai ni mi sea I he whaiki I he ofisi ko e o minister o ku holo I foen ai whamore koe a ki tāmano hiwa. Office CEO o ku hiki ben koe whanki ngā ue whakalahi ai whewholonga ki ai CEO ki ngai whakataha keke, alaga ke tau man. Koe corporate service o ku nei lawa holoki when I tau tiwe office supplies a ke ni maman. I he tawhaki koe ni ai polkalama ki he ngā ue koe ke compliance, koe ngā ue pot ngā uen
ke whakakato he ngahi public enterprise e nau whahoko whatongia whatatau ke nau lau. O kuhiki a ke ne tolu kilo kau heni a mo GPO sea ko me aile o ku whahoko tau pehepe ko e whahoko ange ki ha kautaha i puanga ki nau whai ha ngau ko ngau whi he community ko ia pate na to charge ma leo me agui ko government obligations ai ko GPO ia regionalization ko no fai ko na sio palu fua ki he whahako whatongia ko ne nga public enterprise o sio ka hanga i mea o toke whasisi ana ki lawa bena ki whasisi ia nga ka consulteni ana ki holosi ia peni mafe sea Kamu tafaki ko ni na tafaki programa ta fai ke ga advice for allow na holo aki tama no no ai ka ko ka to ai se age po na fa ho ko ndai la hiki ake ai ngofua na ufihiki kaki holo paanga katoa ku whakahua ki potuna we i he tau whakapaanga ko ia. O ko si o hifo. O kuliliu me he taha po ini ono. O whamiri ona. Ngofua ke na ufihiki kaki holo paanga. ha feito na pe ho me mai pe a porque ai ko higa ni vai ko ka pe foki a civi o mo wa we ko e ke ke mo me ai ko ka bien na italia sia ma o to ko ni ka
malo i ke pa ma to milion ke fai ka ngai ngau tau pa malo te ngai fe wi malo ia sea mau na fukia ko ke ataki to ke no ko matala mai ko hai he ko sea ko ki pot ngau ko ni no ki to ko na te kari pe fitu na to ko ni tema ia pe ki to ko na pe sea ko se te ko ma ka ko pu e lao ka wi he lao pe ia o e pa nga ka pa ko ma mai ha pa nga to ko ni a lo to nga e tau o ku lava pe o nga we aki ye mga pande ngo kai ga se estimati ka to fa ho anga pe ko ku ha tu man io se ka ko nga we aki ki he ha he on moni fo ki ko ki pot nga we ko ni o ku hange ai tu pot nga we ko ni ko e se ka ko tu e to ko na pe ki he fa vo nga Tali pe fitu na to ko ni. ko e Malo, mea mai. Nai fai toko ni mai Australia sea ki ono kone ki kone kei polo ko ki hapai mo vava. Ai ko tau bio na ko ni ko nga ke toko ni ki ono whakapaanga aki. Ai tau toi connect fo ko ni ki hapai mo vava sea. Palo. Malo, e pare mia. ko ia sea so ni hanga re fa ga tau to ke tau tala no ki polo ko nga ke tau ilo tu nga ku ai pe ku si hoko o se tau miliona ko si lava fitu taki ke polo pe o ke ia hanga o ke fai ke Ko ko tolu miliona ko ni e tari e mahino ke au ke pa se foi lao ka to ki ngau be aki. sea ko winga fa ta no ko me nyokos o si ngau ke ia ko wa tolu ia sea ko winga wanga fa to kai ko wa tolu ia ko me tau tali ta to wa tolu wa fa Oi. ka ko winga oi Wo wa tolu. ko ia he ko no inga fo ki he lahi fo ke ai hahan mai me motu se kawa ki pa mo se tu taki ko nga ke ki update mai ki tau tolu he ko ku fa bakai ko ki pot ngau ko ni se o ko hange ha tau kai umu pe a tuku ka kanu umu i tu ahe kai o mai to mo ho ya mo tau mo fetaki ki fare he kono winga he ko ngai public enterprise ke fatu nga yang ni ai mahu inga ke o mai report me ngai he ko fanga miliona ai investment a funuan ya to ka ya E tali pe ke mea me pare mia. Malo, mea mai e pare mia. Ata we fa mo le mau kai manio ke be me umu kai ke mau kai me ke ko na ai to ke ko fa ho ko vai se dai ki kamata ngau ko ni o se mai na ni ai ki ben me va ka u ha pi ki mai surprise me ha mo o fo mai ki hen ki ha le va o fai ngau ko ni ai ko ne fai fe me ati ti ai ka ko to ko ni ni Australia ne fai ko le ka na to ko hinga pe ko ta tu nga pa nga deficit mo me pana pe ki na to kon mai 1 million Australia ai ko tolu ko fi ha Ai ko panga ko ni he wo wa tolu te ke ngau aki. ai o sto tong fo ki ai ko me wa se he wa ma ke to tong ya ki ya ai ta fu si ko ni ta ke polo ki ha pa i ko mo va va malo se Malo. ko ia ko la ve se asia fra more expenditure panga hu atu ya oi tau fa pang ko ni ka ko hinga fo ke ku tokanga ki ai he ko panga ko ni na to ton ke alio ke tonga ke polo ka pau ko ia ke fa kau he mau inga ke tanga fa tokanga ai tu e tau ngai public enterprise ka mo fa tongia o ki ministry ko ni he ku kai ke ko ngai fa matala na ku kore au a se ma ha me ko ai pe fa tonga se ai ngai fa matala pa anga ai ngai public enterprise for noi ko ke he fare ni ko i tawla to fai tu un he ko ja information dia ke tau ngau ai mau inga ko anga be fo o mau inga gau ke o mai he ku fatu pulanga ulu ya te sio fe punak pe ai o ki me pe ta ko fe lave ke ai se ko tu nga ko ku ia e lulu tai he malu e public enterprise he ko kupu ta fa la public enterprise ko fatongia pure anga kana uhanga rewa o fotu ha kau taha ai pure anga ko te fa fe ma ke pisinise pure anga
Pete nau tau pe taha, ke nau ngawe, hono fotu tu e kau taha koni. Osin lava ne tau e tolu sea. Tia, koe whahau atu nei, o sai taria nei sea koe whatau nei uwhai. Nei sai taria nei koe company e koe ko public enterprise a lulu tai. Koe mō meni te tō kau he. Ko whamaloa ke pare mia tai koe ya. Kim e ko be whafonga e. Koe pike mau pe. Ha ho bea i pare mia kau ke lulu tai. Koe kau taha, nei o se ke pai pe whukonga nei. Panai whahau atu o sile sita koe kau taha. O kukehe ai kau taha me public enterprise. O pau lewa, o kai fōga ke arua ke schedule ke kau nei so mai pe wharen o li liwe lau ke pau ke kau lewa he schedule ko ya pe hoko lewa ko public enterprise. Ke hitai ni vi o kai ko public enterprise a lo tai ko kau taha registered company. Malo. Cho mau lao e ko hinto kiai. Ko tu le lao. Tau pe ta. Whafonga. Ala nga pe tu nei o ai pe mau lao he pe fonga ke o smea mai ni nai te ke lava ngau e ke whare ke. Ko taha ko ia whafuanga pa te ke mea ke o lao o ka pau o public enterprise. O ka pau ko kau taha pia o te ke kau ia whakatato ia. Ko pare mia e. O kai ke puna ea. O hake ake lao. O kai ke puna ea ha kau taha. Me he hala atape o public enterprise. Pau ke ramo haka o le sita hange ko ne lau. Ka koe tau pe ta ke nau tare ki tare. Tau pe ta. Ki whapore more. Muki me filalo. Mo me alo pe filalo whapore more. E mahina koe ka te au ai pe koe poa, pe koe aru ani i koni ke poa te. Ko pau ke o mai ki whareni. Ka e mea mai koe pare mea koe kautaha o ke i e malu pe preanga. Sea. O sto ko fora ia fora. Ko ke pisinisi. Ko ke pisinisi preanga. Whapore more pe whafonga e. Whafonga o iai ai gai mea au pau ke whai he pureanga ko le rei whakaruku fua ai whonua. Kau he ni tau ai a malai wakapuna, kau he ni tau ai a ua. Ea, o whatontona koe. Nai tok wholau mai whine iki mei hapai. O ne tala noa ke he ngai i ai waka. E sea, ko puhinga he koe ko o kai ko whakotutu e nia malu mo pau ke he whonua. Ai whakotutu u whahau ko he kure anga. Ta whoki ke o poin whakalao na ke ai mai. O ka pau ko public enterprise, o taha pe ha me mipa, ha taha tau pe ha minista ko pau ki tua. Ka koe kau taha koe ni o teike ka katoia ka alo public enterprise o kei public company pe sea. Koe mea ke alo ke mea atu a whawhunga o mea ki ai he te tau loa loa he koe ke ne mea ai mea koe ni o kuhinga ki ai koe lao whatatau ki he lao nai tali me Valencia. Malo. Malo, i parelia. E mai tau tau tapito. Oko whampe te tuan ki tau tanoa ke mahino. Mahino ke wharen, mahino ke kakai whonua, mahino ke ni asio. Koe mahu inga koe ni. Koe kautaha, koe mea ia au homo api. Koe mea e pure anga kuia koe public enterprise. Kategere si sita kautaha. Aure kau uelue pe ai he nā kui he poate. Le si sita kautaha, pe ango fua rewa kau minista, ke nau poate ai, he foi kaupetaha. Lolo tonga, ospe foi tai tahau pau ke nau pas koe tutu ni ai lao. Tau ene tolu sea. Ai bikei mau i lao. Mo lao ngai whonuan, pia o mateu tewe ai private sector ke industry ko. Patotonu, mea, at ke karake ke mai lao ke mea ke ai whafonga ke ne mea. O ka pau ko public enterprise, tau ta. Kuna pau pe mai poate ai. Nai poate uraki ko TCL, nai se atu wakano, tapau me pipa. Ospe tau taha, mahu kito. Koe kau taha ko ni, nai whotu ko ni, okay, company. Desisita i Companies Act. O te ke aru o hoko ko public enterprise, nai o mai lao hene public enterprise, ase mātunga ai whonga, koe haa mea uhui ko public enterprise. Ko kone ke whawhonga, whakamako mō ko pe, kalo mea pe ke lao. O hai rewa tene tāna ke tai whakauta hai. Whamore, wasi au mai e mea ego ke mea ki ai, koe ka whamau anga uia ki unga ke mo whawhiki ki whakalao tau. O ke mea mai pe o ki loulo koe ni ngata pe whanereani. Koe whamau anga ia o kuei holo ulu e whituna. Te ke mea ki ai ka mo whatonton whakalao. Ka tau hoko atu. O ia kloto ke tari e ngautu ni. Eo, tawa tapu wha. Pea mea mai ba tawa tapu wha. E ngā tata. Hoi me mi pai komiti ka katoa sea ko roto peo ia ke o atu mua ai tokanga koe ni sea koe tau.
ko tau hanga whahe ia te paanga ki potunga au e ko ni kento ngā i eia e ngahi kau taha o kai ki fu aska kato mai ka ti tau tau se. E ko tui sea ko tokanga ko ni koe a hou e ki ke iai hatupu pe ko hativiteni le lei ke o mai me ngahi kau taha koe ni. E iai hono ngahi maka tuunga te fito. Na e whai te tokanga ke e te pile koe ni. E ko tui au wikai ke ngata pe ia i e potunga au e ko ni ka koe kau tare kita o ngahi kau taha whakapureanga ai ko kai ke fu aska kato mai ka tau tolu. E ko lota se ke taki o mo tokanga ke pesi wa tolu e nau palani ngā au e ko ni ke kahau. Pesi wa tolu ko tui pe ko nau hanga o whailonga i le lei ai mea na whai ke tokanga pa ko kore pe sea ke hanga ai ke pesi wa tolu kamata anga pe. Ai ke whingan ke le lei yang ai tutuuni ke ono pure i e kautah business ai pure anga. Te una hanga whakailonga i mahino au pito mahen sea o kumahu inga kono whakotuu hapoa te tare kita whalala anga ke whakapapaui o pure le lei anga i kautah business. Kau kia i taime ni ihi o whakawhainga tā ia e ngai liliu whakapolitikare mo e nau kau ke ono pure a ngahi kau tah pisinisi. I kai ngata ai, o kuwhia mau te whakalelei a tariui a kau tare kita o whakafou i whaunga sivi o e ngā aue a kau tare kita kua whakalelei i. Koe tau mua o tau uni, koe mea ko toan kai sia, koe tau mua o tau uni, ke toi whakai a tu uni ki hono whiri o e kau tare kita ke whakapapau o ku si au pito. Ai wesia me ngai lili whakapolitikare sea. Nei whai e tokanga atu me te ple koe ni kono whiri koe kau tare ki tā. He te tau lere tau tau ia he mata i whika. Ka koe kau taki e koe nau hanga ko pure i whauri a meisini ngai businessi pe tupu pe kai sea. Pena ia e tokanga atu ke whakapapau i mua. Ke iai ha process e whiri le leia i kau tare ki tā. E sea. Ke aha no tu uaki o ngahi lakanga ki tua. Pea tohi kai ni ihi o nau o tau kei ngahi whamooni ngā ue. Ka lava ke sivi pea tukuanga ke nau lele i ho nau taimi e sea. O whakatatau ke he poto ngā ue mo ilo o nau ma. Ka wikai ka nau maheni pe mo kau taki. Aia ka mea ia wa upe ia ki he potu ngā ue. Ko nau mea ina tore polokalama ko ia parparema ko ia pe ia pou e pare mia ki foi polokalama ko ni kapau e peke ia ke ia fainga tu uni ke ua to Filipe hanga ko tu e tai mingi ata pe ke Fili e Minister Public Enterprise kai hanga process due process ke fowai tu waki to hiatu interview analyse kina tolu mo CV mo whakamaka pato tuanga ka toka tahapau. Kono inga sea kai kone maliu pe koe a whaunga whapolitikare liliu ai kau tare kita kamata who e businessi. Kone liliu pe koe kau taki whapolitikare liliu kau tare kita businessi kamata who e palani ma visone. Koe anga pe pou ata iksia ke palani koni o mai pe tupu ai sea hatau amanaki. E ia i hativiteni mo hatupu ke o mai ke pure anga e ngahi kau taha koe ni. Mama whania sea kono inga ko ikai koe ke tau wa o kakato ka tina au tau ke ngai pisinisi arm's length. Mau inga rewa ke whakapapau ke kau taki mo kau tare kita ko ia na e sivi mo oni au nau taha o peke iai. Koe ki popo pe ia ko at sea ke palani ngaua pot ngaua ko ni. Malo et sea. Alo, ta ewa tātaha? Mea mai? Sea malo ko poino ko fi fa au ke sea ko o ha i palan ke na nga ko ni pa ko fa mu pe ko ngawe fai i ta fa pangon ka hoko mai e peso ngo fulu ko o palani we toka ngai ki he vai pe a mo ma ngai vi ko fa ka ka we sea ki ngai ko fai e po ngai ko ni pa me ngai poate. Nei fuke e whakaamu e tau ko si pe lava o mai e ngahi report whakatau koe e ngahi public enterprise. Nga toi mai fuke he pot ngā ue koe.
Porque mai ko report whakatau, mai pe ai fui ata whakalu fua koe te mai ai whakaiki. Ka koanga ne whakaukau se, hangi ko haapai e ua moeongo niua. Ko whatata pen ki he vai. Ko tonga tapuni ko pote vai, nuku alo whatata pe. Ko ukolo, whai pia ngai ko mitu vai whakolo. Pak ma ai vai ai ki. Patotono ato ke ai pe mo e patotono i o ki eu o ki hapai foi ke tonga tapu tata pe pote vai foi toki mava he pe ko me no walo fa to ke le fa ki vai fa kolo ka kule le pe eu ai pote vai tata u pe mo hapai ko no Palo. Se ko poini aku ia I he tafa aki ko e taha ko foi koini ko uhinga ki ai pareme au pehen han ko vai no wala fa tata pe pote vai uta tu kui ke ngai kolo ke ma fe u ko foi tafa ko ta han ko fa tata nse veve tahani ma don tapuni no wala fa to tahani ma pe ka ai ko me tata u hoko ko ki he vai Fefe ka pau e tukuange vai a koe whanki whetu uiki, hange ko eua, ko haapai. Tukuange ke nau komiti vai pe koe na nau hanga ko tokanga I koe ki mua. Koe vai koe eua nai, o stari fuke whare ni ke whakafoke ki eo. Ka kok toa malanga pe koe te kei whai whengawe koe. E kono uinga e, o ku ai pe fo I totongi vai e taha, o lere tatau o au ke whanki whetu uiki pe. Pako mera hoko, o kokore vai mea ia koe ni o cross-subsidize pe toko ni e vai ia koe tānaki koe whanki wheitu iki ai whakamore koe ai ngai wheitu lalahi hanga no walafa. O siro vea mātou wese. Ai koe tue lau kiru koe tānaki koe po te vai I ewa o ku mai e ke patseti koe tonga tapuni. Nā swakahoko I ngā ue ia I he wā whetupu o sko hono hanga Nusila o whakalele I. Pa koe whakaamu ia hanga he poate vai o a koi, ai komiti vai koa e ua ke nau lava whakalea. Pana stama ke mau whai teu, whaumai palani, ea musinoi pāanga ke ngai. Pana si ai ia. Pa mau leat mato he aho koe ia koe. Koe ik pare miana CEO he tain koe ia. Kei ki e tāri he putu ngā. Kau ko sea e mau iu ia kia e sea. Ku talangata amato ai pureanga ke mo iu na ton ke whai mo whakahoko. Koe mea mau ia he ni. Pe koe tau tangata koe e po iu o vai e mo iu pai tim ron pai ni ko mea mahi ka koe ka mato ke sai mea ule le taha mai vai fonua ko mea mahi ka taha ia ko mau whatoki ai na mau fuakawa ki ai ko mea ta tau pe mea I pe ko malo ma koe hae foundation ko di mea seria o toko ni tau tolu mo paa koe na vai ke whai ake ngau e koe ni o la vai o maa ai ko ngā pe koe tau iwi Wano ai apa itu tukar ke fagi koro iki sia. Kau anga pe fata noa. Me ai pe fa fonga na nau fe me aki pe mo ka ta na ma finga ke toko ni pa nau finga ya mo tonga water pot. Palo se. Palo pare mea. E mai. Ko poini ake sea. Ko sia pe mo tolo ia I wostu. He ko vai ai wa ne te tumpi e. Kana ha ai puranga he aho ko ia ta mai ke oange ke ai he lele e vai. Ko ntok sa e ha foundation kan me ke pare. Ka ko poini au sea e mama fe ungange e me pe he holo tukuange ki he feitu pe he o kusisi fe unga na ulava whakalele. I hono whakapipiki mai ki heni pe a tāna ke sirinia me ngai feitu pe hanko hapai. Fefe ni e watata. Fefe ki mou nofo pe pureanga. Kake winga tani. Ka meni ko sako I e wai. La fai ko to e ma vai ua ho mo vai hange ko ka. O te tu mai kai nga ko e o ki na fi bari ho mo tawi. O mo tonga hoko fokia. Ko e tau finga ni ki fata ta I ki mo tolu ko to. A sanga pe mo me ape. Se ke mo fu tangata. Na ko me asili na e he pule anga ke sili ko e pa ka tonga kai ke te lava e poate vai o fetongi ai foi me asili purify o vai ko ia. Ah, we tai minu ke no foi pe tango te pe fu me nga we ai pe ke te vakai pe mo ho ka tu pe. Se ko poini aku ia ke point fra economica ai. Pe ki figa aki mo ha.
no fo whaka ha ko mea whakalufu e vai he ku inasi e tō taha ko koini whakaekonomika nia e maa ange hano tukuange ke whakalere pa na wongoi ko mea anau tō i taingo na wongoi ko mea anau tō pau na hanga lewa o whakamahu inga ko e tū mai ko he ta whake taha e tokoni o swafo mai a seria tokoni i he Sio de Filifiwa Foundation no tu ase no ha o fukau engineer matatao ya seria ngā o spuka ma kapana ke tu ko pate vai e se he kaipe ke mato o pale mai ko ni to ko uhinga e se Saya ko to no ko finga ak mo pate vai nei la vai nei finga to ke finga ak mo fa fofonga we na kau ta vai nei ke la va le ya nga we ga na ma fo mai le va se fa to no mo fa mata la ko ni ko uhinga na la va ga yo au ke fa to no ke fa to no pare mia da ma ke pare mia ho fa to no ko uhinga ko ne hanga me tu hi fo ke to wa poti ka ko finga ak le ya to wa poti ka mo foundation ko ya ki mo to ko sio ne la va nga we ke na expai nga we ya ka mo fa fo nga ne pare mai ke fo mai le va to ta ko yo finga ak mo to wa poti na le mai mo to an mo ta no te ko nga ko ni ma nga ia ki fa to kon ki ha mai ko tang tau sai we nga we mo ta poti ka to me di ma la to ko ne to fa ko mai ako ko fe to ni pe ni se o pa o wa nga me e ala to le re fa to mia ata pe ve fa ta no ke we fa fo nga ka ta fo me pe ke si me ti ke ko ta no policy fo ni hangi ko ne me a fe ka ke ne mo economica o fa le re o vai malo se alo se ko fe ke fa to fa matala he ko pa nga fa mano tupu ni mau se ni fa le ale na mau to ko na ki nga ko ni pe to yo mai pe mo ka kai e wa o to ko ai ku hala fa matala pe na kai ke mau to ko ni mau to nga ke mau waka a me container e wa ki e wa a ka ta pe ko ni mau nga o fa ta hai e fo wi ke wa ke to lu ko na fa ai nga o la o fa malo va fo mo ai mo ka kai ki funga ma wonga pe ka ku fu me pe ke ko ni se ko eke ko fatseti ko ni ko pa nga nga ko ta uni o kwa fa ka ke fa ya nga ko ya tu anga tu nga mai fo no pe e wa ha pai yongo ni wa tu ko ke na ni ma e me na fi ma ko fi ma vivi ga na to ka fa ya me ko ni ko pe ko tu ko he pure anga fu la he ka venga mo me ke fa ka ko he pure anga ko na to ho ko tu fa ka ko me pe he ko me ko ke sa ye ka fa le me fa lu fu ai pura ta tu kwang ke ka kai ka ti dang ta to pure i te ai me ta tu kwang te me ko malanga he ngai fe tu pe he ke na fa ho ye na to ko vai pe mo me ko ki ma anga I vi pa mo u hila se a ko point fa economica e ma ani hono tu kwang ko ke na fa lele I fa lele fa lu fu ko he pure anga he ko ko me ko ta no ke ai cross subsidy ta na ke pa nga me masiva ko I tai o mai o whakalawalawa e whatongia o ngahi poate I heni. Kawa tua ke nau overhead cost no hafo ngai mea ko ia o mai e toko nia. Kai ke toko ni he masiva api ai. Whatotonu ia se tonu ei ko le rei o ma whakimotu ko ni kai ke financially feasible fui iki. O ma uia me ngai whanua lalahi hako wama pe ko tongai. Ai ko ia ko whatotonu. He apate na lere pe ai ka to capital cost mo OPEX ko me e fulahi ke to lahi ko kai ma ai ka pata to tan no fa economica ke a moi to fa to ki ai a moi ka ke fok mai bo ko ki se ni ti ko ju fa ke na we la va pe ke to fa sio ke ha u fektor o ne hanga o ai pe he tau pe ke to ma ange ai vai fa lu fu pe ko ai o ring fence hanga hi tafaki pe ngahi vai mot la vai pe ke te ke uma pe ke o me mai o mai ho ngai fa kau pe te ke to hi mai pe to se hu mai ko nga pe ke fa ha fe me a ke ai mo fa ha ta no e ko tau ko to pe tau fe ka ko hai me le le fa lu fu ma tau ngai fo wa mo tau ngai va nga malo se al ko me e ko fo se ko fa se te malanga ya ko foi point que ni nei kai fa amo to ko ni ke ngawe aki na to ko ni hanga to ko na nusila ke tu fi pa anga e pura ke o make money e pura anga he to ko ni ko ni me mo to fa ko tani na e hinga to ko ni ke to ko ni hanga ton ke masiva
pa ange pe ke ni masiwa ai ngawe ke ne whakakaukau kai lava masiwa o toko ni ke te ia ko tunga ke tai mini ko futongo ni ke ne lau miliona o tina 12 miliona he wafe maua ko kulolo tonga tata na ni panga pa te vai ko toko ni ke ne toko sesione Finney Foundation e hoko pe kana pa o kai ke fai toko ni pa holo i foi to tong vai e i kai o kutu ta tau pe po poinia tau ange fai nga mari kakai ke na take responsibility ke na mo uino le lega na to ko poini bese o ga be me go go duty of care pa pe ki tau no to nga o tau kakai ko fa tongi e fili mai tau tol ki tau ma fa o tau fa tongi ke le ta ha ko ha me fai ki to nga e ke ngai me to no wai fai vi a ke pe go me ko to ke ko vai u hila mo ala me pe o pa le va tau sia tu pe e si pal pale mai ha fe tu ka tau ke o tu pe me ko ya tu ko mai ki tau fa do fa tongi a pa se ni tin tana ke ma o ke fa le ke ngai nga o ko ya ko no maintenance mo wala me pese malo pito mo fa mali malo ai previa io tota fitu me mai Oko ha. E o fe tai mi te tau tala noa he issue ngai public enterprise ko ni. He wange ko pate uhila. O kuia e ngai po programa sola na whanoa hake o ku hangenia ko me aia ai pate uhila. Sia ko ngai whatala noa na ku involved i he mea ko ni i he pate uhila fisi. Ko mea na ufe mau me kau investor a sia. Ko mea ui ko PPA. Ko mea na ufe mau. Pea improve pa kolo uhila mo. Ko ina bu kawe fu poate ia. Ono whakalere. Ko PPA pehen. Kau investor a hana to fotu ngai fu plan. Ka ke kawe poate, ka ke kawe pure angaya. Fotu e na to. Ato. Mea na power purchase agreement. PPA o ilo i be ta fa ko ni PPA fa ho ko PPA e ko ga ko fa ria pau ai to ta o ku ha ko ta be ki ha invest pa de tau si o le ba pe ko ki pa purchase agreement ko ya o sai ki ai pe sai ka tau to ko ko ya le ya ko vai pe se ni te fiha hai ta o lo ai ko hi ka pe ke fa fo nga o ai ke te ko ke mau i loi ko pa le ke fai tu ki ai que tu ambe mo que bate foca pau. Ke va henai ko fa to ki famle mo ne ki famle be to kapito o mari be o be mai a ko na fa to be pare dia ko na bia te ai ko fa to ru ai ko wa ko ya se ko fai tu ni be fai PPA ko me ai ai pawa he ko hinga he ko na to te na fua ai foi tau pe ai foi agreement ko ya ke ta e wan no pe wan ni ma we he ke ha pe ta ha ya o ta mai ko PPA tau le le ki i kai pa ke fa no ale pa ke fa no negotiate ko pa le tau pe he ko me ai outside pe to fai le wa no security ai PPA ko ya tau kai ke ha o pe ya o di mai ko na PPA na tau le ai pe ke ai fa mo po to pe ngai ta no fa ta ke ngari tau i lo pe me tau ta no ke sea o wai yo fu mea e au pe mea i pare mea ko winki jai ka tua mai yo fa mata he pe hen ko ni ko se iti a aku ko investor pe mo pate uhila o ngata pe me wi ko PPA ko ma akuri pe te o ate foi unit ta ke se ni te to no pe ma va hereva alo fa fatongia no funa to fa no fatongia ko polo kala na fa no ngai he pate ko ni kono maintenance, kono upkeeping, kono kubi kere o fai he pate uhila. So kai mea ko whengongo i tamate ka mo tamata. Na kue kau poate i he uhila o unau toi me mi pa bena dolo he kau taha investoa. Aia koe poini sea o kolute le o palo pare mai ai anga hono whakalere o mau angaiwi koe ni. Mau angaiwi koe ni. Pakoto na tu e pavonga. Ko pa business agreement sea e lava pe ai ko generate pe ko uhila e lava tana ki atu ke ka wai mo batteries ke store ai uhila e lava tana ke ki ai mono upgrade o line e ko va una yang energy ke no tu faki ko bo ilo ba ke me ai fa fo nga e ko na mahalo sai ka o mahina ka
mai no ga me o me kai ai me ko tau tu tu ni mai no pe ka tau pa tau ko ko atu ko me ko ni o ku me ka fa fo nga o kau ki a lote ta mo e kau ke komiti ko tu mo ko bit pa nga komiti ko ni ata to fa rea ki nau wa kai e me ko ia he ku ke me ma ko si la ve ia me la he o pito kau ke puat ni kau ke me ko fe u ia tu e pare mi ke fa mo pe ko sea ka ko no to pe ko wi ko fa lo fu ma va uni ka ke u ya ta ki ne o hake o fika mo sola ko sola ko ni ai o stari ka mautolo vai motu o ko mautolo ke o ke ane he potu ngau e uhila e ai afe o si watu api o si fai u parealisi ke konga mo konga ke mea pe o mafatonga i mautolo ke wakai pe ke feituna ke poate uhila e ai afe ko sola ko mautolo ki mua na mau hatunga ma palopalema a fai kore ha mo sola siapani o kai pe ke mau ai me ko fe mau ka kai whakalofua ko sola ko ni wange ko e pe ko monu ia e to ko ni ko ai crane ko ka ta ko ia o ko mau fe sia ko u fa no pe ko ga hi fa batala ko wange e lawa ho haiane lava pa mo fo ko fa tapu lava mo ngahi activity ke fe kawaki ka mo ia ha ko fe ke pe fituna ta mau tu ma tolu ke atu ai ke poate o ki he siololo ke lava o hoko ka ko ha ka to tongi e o mi ke mau tolu lai motu e anga fe no ngawe aki a ko tai fe e ka mata se ki bo tale te premia ko fe fatokanga ke palpare makoia o hui kai ke take ownership he poate ia ai nau ko ni kau he ko teknologia ko ini ko no lifespan ko tau e wanima ko fatongia ya investor ke hanga o tokanga i me ko me pe na fetaula kai te o atu e unity te ke o mai excelity pe ka pa ke lava he ka ta ko ni o ange unity na area pau ai e mai pe fata tau pe ke na area pau ka ko pe ke ai ke pe ke o atu ai sola ke fakalere he poate hala ya se he ko whakakau fok sea. Mo pe fituna. Ko me ko ni asia pani na tuku mai tau ia e tolu wanima ko lifespan ya os pe ko fuak o se ko patu fuak mo pe fituna ai mau ko ka pe fo ko kai ia ko fa mo pe fituna e fenga i lo ko mai fituna puke pe ia ka tu wangi ke tari bange he pure anga me ko ni o ko be ko na ki ho ma mo fu mo be a se o ko fa ho ko me to me ga project to ba wa o si fai tenta ka nga ka ho ko no fa ko ba o presenta fitu na o hila me renewable ai to tan ko ta finga fu ke o fia ke te au ai ka ko tu ko he tai ni bi ai ko be ko be ga fa fu ga be ba ko be ko ai ke hage tau fa fe ki en e pa ma ka to ya ko bi ti ke ko bi pa nga ke tau ta no ai mo be ka ko ha ai ko lau ko ha me fo wen ke fa ta no ki ai mo tuan e pa to lo do fai ai ta no ki niwa ke fe ga niwa ke to la hi ai rio por ko ni ai tan ti to ki niwa fo e pa ko ata be se ke o aga to feu ko ya no ma ke mata ri ke ngai tu di fa project ki tu di fa policy ka ko le tu fo tu po ngawen ta wat malo ya ki feu i pe ke pare mia ne fala me ko pe ke tenta ko ha makatu unga ko na tenta ro tongo ya ko na ve fai ko no fa fe ka investor ka pau te na ula ko na fe mahino a pe ko tenta ya hange ya hame ka ka tari mete pare mia tari mete pare mia ke ngai project ki se wa project ki o fan he pura nga ko project ki o ha investor ki ore wa pe fa fonga ko ke tari pe te ke me ko pe te dau le pe ai ko project ki go wa o ga le mo project ki o fan ba ya me ka to na ke project ki ko ya no fe ba do ke tenta ke piti mai kai ha fan ka ta ke na mai o fo tu ai u sola ko project pe he ya o mo tu o fai ke lao
project 嗰啲個服務咩嘅服務啊？佢買嘢嘅nama generate 會啦，我 sell 買 ，it's a different 我嘅係 financing model 嗰樣子，係佢會咁樣幾多意思啊？係咯，你咪多得少都，แต่ตอนนี้เนี่ยแต่เตาฟิวฟังงเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็น่าหนาวหิงอ่ะแต่อะเกี่ยววันนัววันนี้มาก็เป็นเศรษฐกิจตัวนัวไอ้วิละแต่ก็หมดตัวก็เนี่ยหิงอ่ะไม่ก็ไอ้ก็หนาวฟ้าละเบียดแต่ถ้าไอ้เก่าตาหายเขาอินเวสต์น่ะไม่น่าตัวโมไม่มาตาวันนี้มาไม่มา PPA เศรษฐกิจตัวนัวปังนักกายใครจะมุดตัวเข้ามุดตัวไอ้ป้ากับเนี่ยไอ้มาตัวก็approach แต่ก็เขา invest ได้มาเราไม่เกี่ยวนะเขา invest อีหัวไปก็เฮ้ยก็เรื่องฟุตบอลสิอีอ่ะแต่น้ำมันต้องตัวตาปุ่นถ้าเกิดก็มีอะไรตัวอะไรแต่น้ำมันต้องตัวตาปุ่นเห็นตัวละก็ project ก็ว่าไม่ก็มีอาศัยเดียวว่าไม่ก็ตัวนี้ฟังที่ community ก็ก็ลามาก็ไฟเน็ตไปเกี่ยไอ้ก็วิ่งก็นี่ project ก็โอเคไอ้ฟังไว้เกี่ยไป investment ก็ให้คุณนายเบียร์ฟังเอาไว้ถ้าเกิดก็เดี๋ยวเราไปก็ตัวไปกิโลตัวไป OPPA ก็ตัวว่าเช่นกี่เพื่อน issue que é moto issue que é main distribution line ก็เตาเฟรมtá que o hila o vai tau senorita he o falera que loloแต่คุณหาได้ว่าo tua que mai hila distribution line ก็เตาmaiก็sola oคุณหาได้o fetong ai hivi o hila ha me senorita que não ha bela o meu que não mai i hunga issue que é ya kata ko more olha vai o ka more me a fitura me ake me mai pare me ko na o fe o ta no e ko to ni sola ni o ange ke vai va ora pe ta pula ki o mo te to at pe ke fituna ya ko ko mai no ka ba to lo ku ai fonga o aki me ka ta na lo to ke tenta ki tua Kau ni hia na loto pe na tolu ke na mai pe na tolu fai hono generate oi nga fa fatongia ke sola. Ko mahina ka te au me mai fitu nei e alunga u hila me nga pe oi pe au oi rolo mo pe au i de la anga pe te na fe tau tau la ke ma oi hai le mai ko wa ta ke ma. Au te fu ki tau wa ta tolu ke pe se ti o fe ma oi pe me mai ki ai. Oia. He koe foi uhila koe ta kilowatt ta generate he lolo se dite fituon hono fa more koe generate foi unita tau he uhila he la u se dite wa val se dite tono dipende tapi to onda te pare ya os ben ba kai ai pinga to lo ke be na to ne ko wai amia ko intermittent power he pa wai amia ko base power ha to generator ele de pe ha fai time ko ta bi te ni apa puria la he ka uhila una ke ai ke o te ne hanga o fata hai mai pe o he o tata ke he a mi to mo ko be fituna ke o mo au ma fa ho ko nge ki ai ke ne mahino ai me aki okay ke paro se ki mo ki tai mi ai o mahino ka te au ko no fai te ka pe ta pare mia ka ta e mi sini ta mo sola io ki feu mange ki hu mange a tota pula ki ma lo se ko ki feu be aku e me aku ne PPA ai ba hito ko ki ko ka ta ha private ke ha o fa o ibi o hila be sola o tu fa ko fa nga fo tu ta ta u pe da ko ne fa he sola ni ka ko ibi o hila generator ya pe ko hinga ai be aku ne PPA ai ko no hinga ta ha ko no privatize ai mau anga ivi pe ko ha fa tongi ai o ha toi kakai ke pe ko ha poti ko no distribute pe ko no tufa ko ke ia e PPA malo ko uhinga fo ke ngau e pa malo ke mi sta pa ke na price ta le uhinga ngau ke PPA he ko distribution ni o ma u he poti huila o huai na generator ka ko uhinga fo ke tau ai sola ke ne generate e ia huila instead o lolo ko hinga ia ka ko sia distribution network ia ai poti huila alo ko tu e ko malo ko ka ne basic ta no ata ko to ko ni pe ke fituna oia ai ko mea ko ai ko to di fo ke te fa la ka ki mo ai ko mea ko to ata pu aki io o ai ha o le na to lia ke ha pe na to ke na to ka na to distribution ni o mai na to lia o ga he pa wa
whakatau mai ke toa pawa. Tung tu whapirewa he toa pawa. Ai koe mea koe toa tapulangi. Ai koe motolo ta. Motolo ta hapa pe maa seria. Whai au I kot. Pe ko whea moto. Oi pe taha miliona. Whiga ea ke sai e nau pawa. Ai tenda rewa. Tohi maha ki kauta. E tolu. Tamai te malamu to ai sola koe na. Pakai taha kilu. Pakai ua kilu. Koe uhinga e tenda koe mea nake. Mea mai ki sea. Ke lava whai ki ngau I ki. Tuke. Ngahi ngau e koe. Uhao e kau investa. O whai ngau e. Kai tupe e toi tāna kia te mea koe. O ka pau e generate tau pe ha 24 meg. I hihifo. Koe ki mate te wei laine hihifo ia. Ke ne hawa mai fu pau alai pe. Pako mea nau pia toi ki moa. He lava lewa ni negotiate. Ke toi whakalere e laine. Ke ne lava o mai ai pau a kuia. He nai kamata e na kia pau alai pe e hau me hihifo. Ka opa te tau ai hau solar farm I hihifo. Whe pau I whai mo ngau e kuia. Pahake pa koe solar. Time a hope. Pau leo tau whi mao. Ai over. Pau leo ki ai battery. Ai lahe ngai tai mechin ke I solar. Ka koe atpe ke whakonga ke. Sio lere ipe. Tue ke mea lere ipe. Karaksi. Sio, I whi hui besa kata. Whi besa minister. Ke mea pe toa tapu fitu, hoi kumaru, ka pau te, kataki pe e toa tapu. Hei pe mea o maari e ia. Ke mea ki he mea ke whai, ko sivi I ia. Ka pau te ke tuku, pa ke kore me ki tau whakaluku fua. Kai rewa ke whai o sivi ia. O maari e pita mea ke mea ke ia. Ka tumpe ke hui ke hoka. He hui mange e toa tapu wā. Sia, koe malo mua mawhenga Malaysia. O whipaka ke pare mea. Ki mua nia ke hoka tue ke pipe. Ko tokangata ke tenta ko ni kone usola ko ni. O whipaka pe ku kau e management ni I he tenta pe ke whui poate pe iak na whai tenta. O ngā ka toki hoka ka pau. O whihui. Ko whihui pe ku kau e ai management. O whihui pe ku hau. O kau mai management ni kon ai ko ngau permanent ni ko uhila. I hono alea e tenta. Pe ke whui poate pe iak o kuna warea. Maro se, koi la potua toke na wa be whatever expertise o na uma. Koi la be ke tenta fa muy na wa ke ATP ke na mai o fai assessment ko bo bia pe ko hai o fe wa pa na to o mai deva ai na recommendation ka bo tu ya o pa wa ta technical sai management pa ya no ma ke mai ka ko fai ko tu dia ne to ate se Malo. Haui? Hale wa hamu mea meri e tau ke. Ngā popo ki ai? Popo. Patam fit, o maari e au bila whetu nai. Kamata ke mahino I te anga koe tau. Koe tainen whai sewi au pito I mai pot ngau. Tātaha, pot ngau ke whakatau aki, mo whakalakalaka whai ekonomika. Hai koe Ministry of Trade and Economic Development. Foto, ta popo. Popo wa chair. Ai. Iwa hoa atbe. Ai kau ki whaha atu. Tapo e kuna iksia pe ko me mi pa e ko mit ka to sia ko ki ko vote pa tunga ko ni mang mu me ai pe e famatala holo pa holo ake panga e tol million pe a ko pa tunga ko nu fata mo ke te va fen finga ka puanga pe sector tau ta ke tu fa economic a fonua pe mo lere yang e ata kai frapisinisi Palere yang sa mari te mo kau fatawa ki mo to pureanga maungau o investment muri. Sia ko mahino opto pe pachetia ko ni pe holo aki ai paanga e tol miliona mi he tau paanga ko kosi. Pe mahino opto pe ngahi polo kalamai na program ngau e fit ka aku fai no tu hifo ke to e holo fo pe ke ono ko nga ko fe nga pe ke to lava lele yang ai ai ngau e po ngau e fe ngau ya kwao fe opito e po ngau ko ni pe mo e kakai fonua ta do difito ke sector business ka we ka ngo pe mo to tai pe ke sector ngau e fa mea ka no mo ni ko firma ko e kakai fonua ki he po ngau ko ni ngai to koni ai ngau e ki ai po ngau ko ni o lahi mau pe tai ko to ape ka talere pe po ngau ko I fa paanga pe ne pureanga ke whakahoko e ngāwe koe ni,
pe koe pe amanaki he tai mo tope ka pa na la he tau iwi ka la ke kat ai ngai toko ni mo ngai amanaki ka kai me ke pure nga ke fa no fai to nia ko ia ko ki kini no at pe ia exia fe ka wa ke te mo pachete po nga wen ko me pe mahino ia ko lahi yang ngai polo kalama o ko holoki ka ko ne tu ko I palani ko po nga ni ta ka panga ko ni e lava pe ka hoko e fatongia e pachete ko no tu mai e tai ni lo tonga ata pe sia ke ia feu ka ni mo tuan te mo foto wa tu exia ai pachete ko ni malo apita alo e os popo o to tapu ni mai mai o ko ma to tapu a e wa tata ko mi ka to se ki malo ke minsta e to nga kina po nga ko ni se ma ko ki famra falu fu pe I he aspect e valu hiba este valu da se ko estimate ko e ko la ta ba nga na I he po nga ko ni tau te fito ko nga ko ta ni ma ai ko me afa nga mo inasi ai ko estimate ko na asko lo tonga na finga pe mo wakil ko panga na fa more ki ko me ande valu kilo ya ai ko no kilo ya ko wek be mi sta na ha mo fe ai to te ri waki ko ni ai man ko la ko gene ko tu ma ko to ni mi sta ge na fe tu to tu nga community ka ko ta ha be me ko fa to nga hi fo ri he de po kala ma ai la he au pito ai panga na te o mai me nga he kupu ke he ko e boti o alu ai ai pe to imagino ko el konga pento la ta ene alu e mon pe me ana ko po nga ko ni ko fa fiona ko panga ko osko ta uni panga tonga pe mo panga ko ko to ate u holo ke I ta kilo fitu mana ai mo ne holo ai me ka ko konga la ta pe ato alu ko ni ko hi ko konga ko ne alu ko nga sirini toko ni ko konga la pe ko fa tonga u liu he ni ka ku baka ipe ko ilo fu ko ki na toko ni ai office te mai kolo o ilo pe malo ke lere ha ka ko ilo pe mista le wan ki he fo ko me ko ni ko hi ka ko ma ko ngala he pe fa tonga I ka to po kala ma mi me ha o nga hi bo ti o kala hi mai ai toko ni ta tau ko to pe I nga hi bo ti nga hi po kala ma ka to ai patunga o pa ma ko me la he pe ta me to ta na ki mai pe I toko ngai kolo ai fa ki fa man ko tama I fo I he me ko ni ko mai pe te o to fa to ngai ki nai ke finga ke to fa ke ake e fangi pisinisi ko ni fo o ko ku me ke to lava kamata fo fa ma fa nai pe to finga ke to pulaki ki o lunga ko sio fa lu fu pe ke po ngai ko ni mo ma hoinga ko ha ne sio ke ne ke palani ke finga ko ta fo ne po kala ma ko ta fa pe me ake I fa marketing ko wa pe ke he mista ko ha ne to ko ni ki he to ka ngai ki na ko to te ke ngo we me ngai me ko ya se ka ko fa malo ki la ve be ma se malo fa malo ke fa fonga to tapu o nima se fa pe se ko ta no aki pe mo pe mo ka fa fonga me ngai va he nga fika wa mo to ko ni hang tu na me ke fa fonga a hiki ko ni ko o hiki ke panga ni makilo ko fa ta ko crane na to me pe mi he I ke ta fa ko na ko o pachet ko po tunga we ai ko no to ko ni pe ya ngai ka ta ngai o ka ngo we ka pe ke ka o business ka ta pe fito ni ke no fere te ko ngai fu fo no agi muli pe mo ngai to ko ni ke pe ke fo tu ngai society ngo pe fa pe o lo tonga lere ta ni mi ngai va he nga ke ka fa pe mai no aki pe ngai va nga ka wa ya avava pe mo ha pai pe mo ewa pe ki hifo e a u kotoa te ki ai ka ko lai ta pe holo e pachet ko ni sia ko to tu usi ai te fo to poto ang ai over time mo ngai fa more ke ai o fe ma o ke tu hi fo sia ka ku e pe pa anga to ko ni o tu pe e fa pa anga ko no nga ko nga ai ko firma u viviri ko ni ko en ka mo we pe mo en sector business fa fa pe ko ke sia ka ko tu pa ko nga we ke fa finga ko au pe mo ngai va nga mo ka fa fonga ko nga ngai programa to kon mau se alo e ora taha pe mai pa to ko ma to tap fitue malo se ko patset ko ni na ye ku nofo o ye amanak le ye ke ta fa pa na ko mai ka kon ku tamai ku holoki ko mai pe ya e fa matala ko fa lu fu patset statement ni
ko hi ko tokoni na ai ke fa ho mai ke no fa ka nau o nga hi fare ko ko fa o ha ke ko nga fare ke te e fu ko e fu ko e me be mi sa ko hi ko tau fa bang ko ki mu ai na hanga mi sa o ko tu pe na ne fai pe ki wa o pe mo ha pai o mai a se ni ti ko panga ta ki o fokotu ia e akau ni ko e revolving fund ma ai kau ngo we ka tu fa ton na pe mi sa pa ko se ni ti ko ia o ko ia ko whakaivia le whakalele kau ngo we ai ko me ko kai ke to si o kau ngo we ke panke kana wo mai pe ke se ni ko ni o fa ke na ngau ke no ta pe na ko e o ku na ka na to he vaka ko he ke ni ulere ma waka he i he tople lulu o mo he ai ke ha mo talotonga mo ngo ke a e o ke fa ke container se ko ho ha ko hi ko tau algo ke fenga tu ku nga pe he ni ko ngahi ki ministry en ko ke whakaivia whakalele ko hi ko whahinga mea whaka ekonomika ko ha ko tolai ta o whahinga te nau benefit me he ni ko kau ngou e ai ni ko whaika tala no pe se te valu o ngai family o nau benefit me he ko ho haare wa ke se ko ko ta ki ko na ma fa ke ngawe o ko tu ko uhinga ke mai ke patseti hoko ko ni to ki ka ya tau pe ke aloha ke o wakilu he ko ne lele yang ko se ni tu fa ke whakaivia man tu ko revolving fund ko ki ave nga ka ave pe nga pa fa fo ki mai ke sino se kama aloha ko o wakilu ko tu e to la yang e me a e to la yang e me a e o tu ki tu apure anga pa ko ha ia i patseti ko ni ai potunga ko ni he ko ke to ha mai nga me na te nofo o whakakau ko patseti hoko mai ko ni e ki tu si fo ai potunga ko ni hango ko potunga nga la hi ko potunga e formua kai mai e se ni ti ki he kamai se ni ti ki he se ko me ai o inasia ye kakai a me ko ka ko ke to ia fe nei ke ko me ka ase peste a wo no wa ta patseti ko tokoni panga nima point valu miliona ko ai ke ngai me ke whakavave ko tu ko me ni whakavave se ko whakaivia me ko ni whai he misa ko ni ki kakai o kuna tu he tunga whatu tamaki ko hi ko whainga ta kai ekonomika ko tau unu ko ki ai ko ha ai se ko hale va ai hoko atu e mistari fa malalan he kuno fo ai ka ngoa una loto mai ko patseti hoko o tu ai me whakaivia na no fo whakau ko me ko na ha mai tau talano tau ko si e whakalele e ngai fale peki o tu te mahana ko ha fale o ha pai mai no pe va ko me fale eu ko fare ni lo to fai na fa kalo kanai fa amu ke pe ke mau to poni ki mau to me sen fale alea ai hana tu anga container lele tu he fale o kapau e fa na nau e he puanga pe ko to poni a loto he lo to ai pa mo me ai to tai te na ha ka to pe he fare ko e o ko mai to tai fa ki na ko wingan ke ministry ko ni ko ha ku fu fe mau ministry ko ni I he tai mi pe he ni o mau ingai pe tu usi ne patseti anai ko se we ke mista ko hare ta ho ko atu ko tu ko ngongo le le nia ke ka ngo we pe mo ta fa ko ki finga ke mo u ta export Malo ta po komiti fitu na mo komiti ke aku mo na pute me o ko la ke fa fonga ka ko fa tonga pe I fa fonga na ma fe potala no aki pe na mo fe ma o ma ke ki he kamai e ua. Pa ko tonga lere pe programa ko ia ko I finga wa ki pe mo fa fonga ko no langa e fangi fare tu ki kama. I e ua ai ko e ko ngai ha mai ko e ka inga ke ho at ko na ka ki mori pe langa o silanga e fangi fare pe mo ngahi a mission ki kama. O ko si lo tonga ngawe ki e ua. Pa ko ko ke fa fonga ke firmari pe ko o ke pe mo pa nga I fare paanga tu ku ke ma to ko ke fai ke ngai whakalaka ko ta te fito ki ngai fe ma o ka ngowe whakanau nau ko fare pe ki ko kuina kai whakafonga e wa lo tonga fai pe nga o ki ai
ko tunga ko e ka ngahi society ngowe ko lere ni ko na fo tu i proklama ko ni vilo ulua ke fangi society pena e nga foko no tufa o e panga ta kilo ke ni fkai via ke hoko pe vilo e panga ko ni ia tigna tol ka ku ke i via pe ngai society fo na fitu ta ke me e o ke te fotu ka ko e magu o ku tonomia be fa fonga e finga wa ko na fai ke programa ko ke fangi fare tu kava ko lava ngai fare ni hono langa pe ko to ni ke tu fa ke ngai mission tu kava ka tau hoko mai ki ngai programa ke ko ke na ke me ke malo se ko hinga fo ko e fa se hui e se ko hinga fo ko seri ko was o mai ko fa hanga be fo ke ngo e fo ka ko fa malanga ko tau fai ke fa ta tu ai ngai ngo ko me a seri ti le hange ko vanilla ko coffee ko alua tu ni ki he ko tu pe va veni pe hano tu aki mai ke tau to koko ka kuia I whakaigia pe he ko seniti ko ke tu ko seniti la ko fa malo pe ke me ko mai ni sa e ia pe ai ki le ke fa ke a te tu e ko si fa pa pe ni sa ko si ura ke fo ki o ke fa ta ai ko mit vanilla ko e wa ka ko ma te tu atu ni sa ka fa ha ko le mai ka ki me ke fa ka hano fa ka ke ko no fa ta no ko ta fo no ke unga ko ka ngo ko ne sai pe I aki au pito ia ka unu na to ke meta ka ko fra mu se ke tau hi mau ina to mo na unofo I he ngahi ngoue o ku fe unga ngahi ngoue o fu fe mau ia I market fa ha pure anga pa ko me au sai ko fa pe minista e fa ha ko ha mau ngai fa ta ngai society e o kwa se pe han ko me ke me ki ai ke mai ke langa ia ke ngai ngo pe ko I hange pe ko statistika ko ho reporti kilo pe to lunga vanilla ne lava o atu tonga ka pe ni mangia ne lava hua te tau fa pa ki ma fu maula lo pe ke he ngo tonga na ni hua te vanilla ku kilo lava ni via pe la man te ma we la million ai fonga o fa malo pe ni sa he ma me nga he ngo ko ya fa malo atu I he to ko ni ke ka u to ka ma ko na to lai ta he tai mini ko te fa amu I he lele yang e na me ngawe e te na qualify le va ke la yang e na hua ke market I Australia pe ngai market I America mo Europe malos to ata fitu ata foko mai ha pai tato ai pe pa ke ki po aki mai ka we alo se tap mo se o mo ya pito ko voti figa ta hai o yo il ko figa fi ai o ospe tau tala noa me ta tau pe ka ya hari liu ke hanga whakau pe ko allocation silini me wi ku ke alure va ta toa kore mo u me alo tonga tau fe ki fasi si patseti ke o te fesiti ko ha se ko tau te ala mo na fa he eki o ngoe anga ke tama ko na no fo noa ka ko whakatoka ngā tu, koe tau mea tau whai, koe PC, whi moi kina he nofo noa. Ka ho mea na ke mea mea ki. Koe eke ange ki ai pena I whē taha miliona na o ange ki ai. Koe tange na ne tan, tau ne kei maupe, koe nofo noa ia. Koe kuhinga tau tolu, eke mai pena e hae patset whitungea walu whāna tau ngau ki ai. Koe ni kei tatau pe, kau tau whi moi kina tau tolu ke nofo noa. Koe pointia koe aku. Tau te au te lahi angea he nofo noa pe. Koe uhinga pe koe hae uhinga e tau kei alu. He ukai ke mau e mai tole mea ke whai tuuni ai. Sea kuhanga o mai. So e pachete ia ai au tama koe tau kosi. Pachete tauni. Ke uhanga proa aki. Ha whahinga whakaukau. Pe oku tonu e hala whanonga e mea koe ni. Nai so e koe statement ni. Nau tānoa mai he economic growth. Koe sector ai, soka sector ai. Koe trade, mo economic development, kaua e agriculture, kaua e fisheries, kaua e mo tautai. Sea, na aku amanaki au te nauhanga, o to'o mai ha foi chunky, o konga keke o pacheti, o tuku. Ke ne hanga o whaka ai e whaka tuku koloa mo economic whanua. Whakaukaua. I loi e sea mea pangopeo ko spasa te ngai.
Ilo hanga fa ma popo. So ke ko ki tolu kilo. O mai. Ka ko pana wai fa ka ka se ko mau inga ko ke tau tano e tau fa ka fa lu fo. He ko pot ngawe ko ni na don de tamte mai. A ngowe tamte mai moi fisheries tamte mai ba moi. Ta moi tourism o malu he. He ke fa ka he ka te alo tano ke market ta fa ka I foi product. Foi service. Kamata pe me konga kere to aisia. Ka ko makatunga ni fatano asia. Na ia e whakatamaki he mereni he whanuani. O nau tolo area he marketi, tai ke teu lere kong kere ia. Tai ngone a mai ke quarantini, tala mai nau tolo wai e funky flies ia. Ta koe koe wheitu koe ke teu iai, o wai whe mau ke te tuha fumango o ofi holo, te koe whaiga akau fruits, ke ne hangau. Tai ke koe poi nisea. Koe te toi anga ke tau alta tolo toi whe poto ke minister. He was mau mai na fotutu na tol. Ta hopa tau longa anda to me tau tala ko diko fa more iwi pe ka ko ke ngau he ke ta miliona pe ai me ko na o mai. Ai ko fotu wa te ya. Ka ke tu ya ke patse diko nga ko ne te city. Ka ko ke tu ya ke more tau taimi ke tala he ko me ho ko sia te na ita me ka. Ka ko ja no anga. Te ka ko sivi fo sia ke o si pa tau hanga improve. So I was afraid of seeing pa me mai. Sai tau tari. Ko e mo ke ha. Tari, ai me pe ko na o mai, ai ko hu mai ko me pe na o mai hu ki tua ko me pe na o mai. Sia. Hare wa anga tau sivi. La mo ke to ko fonga. E tali pe fitu na tokoni, I o mea mai, e ki sanga wala lahi. Sia ko feto ko tamu feto no sia tamu ka me mita pa ko mitka kato. Ko to ko dia sia uta ta no ta to ke pa anga ke ngawe aki. Me fu con gota no che se hai o te tau si o tatore che rate of return o paceti ko o tau ko si e ha o report ke he ia mo nga no o nga he me ana e o mai he investment o pacet ko si o report ko se ko he ni a o toni fa poto o pito e pota la no a hodi fe me a ke a ni fe a mo paceti ko faita Ki ko tu be ke mo fe me a se ko ai pa mo fe da ki pe ko te ko toka ke se mo tuani ko tablere fa ta ko a hori ko ta no he pa nga o o te ke o mai hata hai ha report ko me ai na ma he pa nga o e pachet ko si ko pa nga o ko ni e to ke o mai key performance indicator ko a ko fa tonto na ai malanga ko ni ko me ko hinga ki ai a me ko toto fa manato tu pe ko fe report ko me ki moa kon ku ke pe tau tang di report se ando me ha ke ko re mai ha ke pe tari e fa e ko te ko ta nga ki ai se i da si go se te fa tonto me ko le fatto tonu io to tu ni e se ko fa o se le va o ia ka to ki para mai o ke ke o mai me a fituna pe ke o mai ai fa mata la ia fa waki mo yo o paga ko nga we ko ia se ai se tonu ko se ai ko fa tonu ai fituna ko o ke o mai o la ia o me ko ne tau ko si ke os mai ai ko ne fa tonu ia ko se he ko uhinga ia ko e tau pe he ke fai mo o mai he fu pe ko fu to mo ia me ala no ke o fa tonu fa fo nga ko fitu hala ni ke o mai ki ai ko ne pe he ko mo ni se ko pa nga ue ka ko fa tonu e ne pe he ke ore va mo ke mai ai me ola ko ki mo ka ke tau to tan ke tau os pas ke tau fu fra va ia ke tau to tan tau ha tau to ki mo alu ko pa nga ali ko fa tonu ese o fa tonu se o tau ha alu ki mo pa tau tale pa nga o ko ni malo se wow every start na u fa mo pe ke o se ngai fo malanga mai ka wa to ka ke me mai fituna pe a ko hange pe ko fotu tu ko me ko na ha ke to ngata fitu mo ni pe wa ko ngai potunga o ta ta fitu ke to tai pe mo taki mamata ka pe he ki he potunga o ngowe o fai finga o ek pe mo potunga mo tuan he wai fo ta fa ke potunga ai pure anga ki ngai crop sector pe ko ngai potunga fika o aki lang fa kala ka fa ekonomika pe a ko konga si pe nia u e o tonga e potunga mo tuan ta te fi ki fe fa tau aki
o tau te o no fo pe no te fito I fatongia te mo e langa whaka ekonomika ka mo ne apito na kau aki ka ko no fo pe e patseti e motuani I faitogonia o hange pe ko tau mua ngau ko na o atu ke mau fianga finga wa ka prenga musik to tau ta mo ngai tu fa ekonomika mo ngai ku kau aki te ke lere yang atakai fa business aya ko patseti ko ngai potunga ko tu ku pe ia tingna to ka ko mo ni ona ia ko tu nga ko fai ke fa amu ia o ku fa am ke ya ha te pa angala yang ke fai via mo to gonia ka kai fonwa ka ko ngata anga pe funia I vi ku anga ha pe ko fa malango ko mai to fa am ke wa tifsit ka kulahi hono tu ngai fa mo ko ngai ngai programa ia potunga wen o ku tu kono inga pe ko e siofaki ke fratafe to inga ke to konia fai to konia ai ngai fe ma o kai fo no hanga pe mena ola me ke ne nai o to e pe fo mo panga wi e fare panga o ta ke ti ngai nga o ko ni pe ko e pe se ai mo to ko ni pe ke fe me aki Alo. Tō whitu, e mau inga ku kia sea, wharen, o e mau inga ia e ako sea. E tau o mai, o implement ha mea fo ou. E whakau sea. Ko mamani, na ngata pe e nau ilo, ko e waka papa pe te he fukaitai. Tangatai, no fo e pe. Tai mea motoru panake amanaki e o mai e kakai ako o mai hafo ilo fo ou he uhinga koe ni ha o ilo fo ou tala mai o kulama pe mo ka moa te mafuri lewa langa waka mamani o aluke ko mea ko ongo I ko falala mai kakai fonua hau e fonua e hoko e na o mai ke tuku ai kau falala noa o maha mea fo ou ke whakalaka ko pi fatonton wat ke malanga fo he ko osi ne malanga nai mo fango ko ha ko poini ko me ta o ta fi mari ke fonga tala mai ne ia ha fo tu fa economica fo he ko malanga mai pe ia I he fukahi tahi o no fo te potunga we ia I ngai te fito I me o makatunga e ke au e taulanga whakawalaka e ko whaekonomika ke mea ko wha am ki ai. Paro sea ke o lage peke meo. O whima whoke ulau. O economic growth. O ki kouksio wha pe kua o taha kilo pe kua kilo. Ka koe tōla au ia sea. Walmiriona. Ko koe na koe ka nei toton te nau ki whakaukau. Sai, ki kate tau wholau. Ave ki ke whakai ai. He koe whakaukau en sea. O kai ka whanua I maman. E lotonga hoko ha distress whakaekonomik. Panana to ave nau sirini. Ki he end of the food chain. I he uhinga koe ni. Te hange ko infrastructure. Sea, ki whatonton. He mate ai paanga. Koreke ke whafonga se whatonton. Koreke ko ke nehanga mo alau ai patseti. Mga polo kalama. Uko komiti koe ki ai. Ai paanga koe ai potunga we. Ui ai wahe. Koe peset lahi ai. Walu ki ai. Koe konga pi ai. Ai travel ko. Ulawe ki ai. Koe operation ai potunga we. Koe ngai feitu. Alu ki ai. Pe koe konga lahi. O kufenga ke whatatafe ki kakai fonua. Ai ko nau malanga whatau mua koe ki ai. Koe mea tatau whaam koe motuani. He kua hau wahe ngā whiri. Koe mea tatau nau whaam ki ai. Ya mahino mai ne poinea na sea. He koe recurrent patseti au talanoa mai pe ai. Ko talanoa tau he whakaimori ai ngō. Whamore peka o whama popo Oie. He whetuna. Koe koe minister, koe tō whea o mea hake. O mea hake pe mea tatau. Ke omi ha mea fō. Ake patseti koe tatau e pe. Ake patseti koe. Pea ka paurewa ku kai ke o mai ha mea fō o. Ake mea pe mua kai hoka te tau ngā ue. He? Ako mea pe mo mea fō o pei fō tata. Sek, kare Mea ka. ahi fō tata ki lalo. Ako mea mai pe mea fō o. Ko ke mea mai koe ke fō lau. Koe fu mea upau ke whā ia pakosi. O mea he pure anga e lo uinga. Pea koe taha, koe ka whamau anga ni whatontonu. Sea. Ke tonu pasika. Me kia nau kore ai ke tukuang. Me seo mai ke whunau nau sea. Tō koe whunau nau Inga koe koe ke tau talanoa Mea le hi lei. ki mea koe ki lalo.
o kora ke tu ko nau he nau skore te au ke malanga ka ke malanga fe tu nai mea mai te mea fo ko mea fo ko mea ke mea fo ko kai malanga aku ka ja me ke balangai na uhinga kai malanga aku he na ku loto ke whaka ata de tala noa whakau e nai viria tuan tamni e whawhonga nau osi o atu pau kore ke malanga ka ke tuanga koe ta sikan nima pe ki tuanga mai ka ki malanga ka ekonomi ka ile wa te ke malanga ko ia o te ta falasi ha mea ke malanga mea fo ka ekonomi sea ko uhinga fo ke tau tala noa ono ave sirinia ki he end of the food chain kai ke na mai o whaka ai sektor tau taha whaka ai ngahi ngowe mo tau tai ke pehen wai grant o mauhanga tuku mai ko 5 miliona a taha pe fie tau tai he fonuani mo o correct grant ko ya e hangare wa he kakai ko ni o ngawe ekonomika o se tau o mehen tutup kasi sebagai yang ke tau me fai ko ave fafanga ke ave o siai kai afonga ko uhinga poini sea o que lo capaz de tau tu sea ko oi yawe he kai te ke toi he la ia ko uhinga poini o kai te whaka atai ke tau toi tala no he whakau o me ko fotu at wai tau tari tato e pacheti he hoko e tau ngawe tato ko PC tuinafi ko tau tu ai pe ko fitu una kaya ko anga e whakau tukuange e pacheti nyamo kai to tari e pacheti ka kai ke toi lava tato toi liwa me he ko stroke pure anga ia pe galo minsa o tu pa popo ko lo to ke tari e pacheti se ka tang mo ke ko ki foi fui fo aus pen ke minister ke mea ko mo pe filal me ka to ka o ke mea fa fo te ta fitu ke o ke opinion pe au ke mea pe o ko whakau te fai whakau ko ia ke he mo ka whafonga ai pe o mea au pa ke mea kilalo ke mea ke ulo mai umama ko fai ngata ia ai ke tau paloti ke tau pase ke mea ke si whakau tata o puiau ke mau tahi kini he wa ke mau tui ke pacheti ka fai mo tau au tato he kono modi o mau tai mi ko puiau tatu tau fe mo kina mau tai mea kilalo sa ki o te ngawe ke ai mea ko ia ko mau tai ni ko te whatokanga uruaki ke feituna he ngawe ke rea ai mea ko ia ko mau tai ka o sia te wate to oua ai to tolu pe ko ui ho ingo ai ko ki o ko we sia o ngawe he feituna se fe o ni ke ate fatono ko ni ake pe kon hapai ka se mai tamo fe ko ta se except tamo o ke ko mi ka do ko fatonton watu ke fa fofonga fita fitu ko ne pehe ko mau tai me ke dola do ni di wa me ai ko tau fatongi ai ko he ni ko talwe be wi ko si ko ane po tau kamata he fa voti ko fatongi pa fa ho ha mau pe ko o se voti ko ke tau ke di wa me ai se tapa ko ne fa kau pe a ko fai e fatongi ai ho e koni ko se ate tau whakau o atu mo ngahi ha tau fotu whakau pa ko anga mahen pe he faren ko fai e pure anga he nau me patseti nga historia ko ni o nau tu ma pe na to he nau patseti pe ko tau fatongi ai ke tau o atu ai tau whakau te o kutari te kai ke tari ka ko to fatongi ai ke o atu pa ko tui ko mi ene si fai ka fafonga me famata falu fu ane po ngai vot la tau fe mare benado ko ate na kau pe kuririu pe kai ka gos ot ka me ko ate ngai fafonga kai ngai kau mahino o me mai pe puranga malo abito ka te mau tu ma pe mau pate ko na tu la pe puranga ka ko tu ya te ngai me la valiriu ka ko uinga ai o te ne pe ma tai ai si ngau e ka fafonga ko me ane po ngai vot ko tape ko ate na kau ka ko mahino e se o me mai ho e ki ko na tolu na fale puranga malo abito ai mai kau ka te mau tu pe fika ko na mau atu ta vai be ngai me au na malo au ngai fotu tu pat se te tau ka au ka vai me ngai por kalama o khu atu ai se mau fe mau ko mau ngai va henga o pe o mai ha to ko ni
ke mantu yang ya koe mo ke ta o kamba o mai te au mai ka koe pia mau nga ning sia koe ke mau tai ni si fai fatong ya ai ho e ki hen o te na fa pa u pe fa fonga ia mau tai ni ya ka fo tu fa lu fo mai kai ko tau fatong ya ko si wa te ka fa fonga pa pa o pe mai pura na tu mau pe na to right ko si de ko ma ko wa te fa kau kau ta ku re ko ko tu ate sia ke hanga me halo pe ai fa fonga ki ho e ki ai ngai wa te whakau kai wha he kapa bebe. Poi nia ko hanga o te wha fonga. E wai kia koe kātua kai. Tari ai Wha fonga. Tata fitu. Ko o se ate u whatokanga whiraulaki ke whituna, koe toi mea ke pē ka hano awa, koe whenga lea tuku hifoi au ke whai he whareni. Hanga whakapa-apa. Hanga whakapa-apa ku hi mahuinga o anga whakapa-apa he whareni. Ka tau nuna tu e no pere. ko tu ata ke whaka oset mua se ko kai ke whawhawa ko mui mui ngai whawhawa ai ngai mea ai ho iki ko whai ka whakau e whafonga o whemau pe eia ke o atu pe mea kau mea pa whahari riu pe kai koe anga pe ni whakau ana whakau pe mai lewa mehe pure anga malo au pito ho whakau kai te mau tuu i he mea kau mau atu koe mea ai sea ko kore pe ke o atu whenga maari ko ni ke o atu e rewa ko inga he mea mai whafonga nari wha mea ke ku fitwao uhinga ko mawhai whare area tonga tako tui e o atu whatonton ko ni he ko inga sea ke mahino ai mawhai whare alu pau de waka pau iro e tu mai pehe hake ko ni ku whahoa sea ko au mo whafofonga ko me ni pa fare ale ko fa fofonga fare ale ko ka ho e ko ka fa fofonga fare ale o kai ko fare ale ko ka fa ho ha pe me e fa fofonga hen ko fa ka pe a ko foto fa ka pe a ka pau kai ke o mai me mai branga o malo mahino ha ko tau tutun fra ti peiti mai na fitun mahino ka mau tol ka te mau tu mau pe malo ko fa ka pau ko viritaki hak poi dia ko mau inga ia ke fa ho ka ngau ek hange ko tutun na fitun te tau lao e peiti te u fogotu ke palot ka palot o tan ko fare area ka palot o ikai ke tan ko fare tutu ni fare area ko fare area ko fa pe me me purianga ko nga ko tutu ni pe ta pe dise ka ko ha me o hak ka fai fa ka pe mai purianga malo ko mahino ha pe ko me ka ke feito malo ko mahino ka te mau tu mau o kai pe ko na toto pa pa ko vilita ki ai ko o hak ke tutu ni fare area fo tu ke palo katari ko tutu ni fare area pa ka pe mai pare mia ha me ko fa o hak te mau tu mau pe mau tol pe ko ki he ku fa ko a ko fa fonga fare area ai ko ko pa ka fai ha me ko vilita ko mau inga ai ke tutu ni fare area ko foto wat ke tau palo pe katari ko tutu ni fare area taka ke me mai pare mia malo abito ai tutu ne falerea ka te mau tu mau mato ko mau ia tutu ne falerea ka owa e fa ai ko fraho ha ko be a falerea ai ko me mi pa falerea pe pa ko atu ti peiti bo me ko taka u te virita ke fa ha tutu ne falerea palo te kai ke to fa situai ko ko re pe ke to ko net ke tau tala te mau tai ha ko e ku whakau pe a. Peka pau whi mau e tutu ne wharearea, ai peko ko atu sea. Ko tutu ne wharearea ko tau tol kato. Katari, ko tutu ne wharearea. Pakakai ke tari, ko tutu ne wharearea. Peko tui, e mau le velao, ka tutu ne wharearea, pia ke tamai he pare mia, mia mai pare mia te nau tue. Te kai ke mia tamai pare mia ke mau whai, a mia ku tau. Peko tau whamalanga ai, au te virita ka me pa te fraloto e fale area pa os ke ko loto ke riu te foto wat se tau paloti ka tau palot ka tau ke mafai fale area
ke to ha fika pe hiki ha fika pe ha foi uma fai falera ke parseti katani e kai to situ e pura ngam kai we tala o ku ta mo tai ni se o tui talo e malanga ka fa fonga koe wena ko kamatanga ni ngai malanga o ku fa no ase I malanga ka fa fonga tola sea o mai mo fa mali ke atu e fa kau ke foto atu e fa uhinga ke pura ko ia pe ko tau fa tonga pe ko ka po ke tu ma ka ku te fa ma data na la ke ai se ke tu ne fa le pa te foto ke tau balot kai tafe tau ka pau te pe mo ba tai pa te me ave ki te me ato aki tai ya kai si tu mo toka ai nga we fa ka fa malo se Vale. A ver, aquí frase que todo el pique feitura. No penso che la papai che tutto il paese todo di se hai. Come la tua idea foi ta ueta. La se come caccato ai todo il paese mia coi a. Coi la unha va coi uhi coi tutte exia fekawaki coi per moe a me alere. Foto ba tu hizo come caccato. Tu caccato foto he kau me mi pa a ko ia o para tu ko tape mo fechene ko ia lai pare mi a ko ia to ko la ye ni la tu ke holo nei we sia a pachete ta ko ia ai na casting voting agora vai se ia o tu ni que ma fai o sia que tal que tu hizo o tai mo tu o haka ki o nga ko mo tu na fe fa to ia ai no foi por a la wakai mai to ha me te fai para te casting out ai o ku katau o ko tui to anga fa mari e fe mai ka kai fono na nga fare o tu ni pa na we si ai pa chete ana si me ku me kai ai to kon sia ko na ia ko mo wi malo mo ai fare ko e e kai ki hanga le ola ki pe a moe au hoton ni mai fare o te toko ai to ton o fe kawa ki mo ukupu ko fa se me ake a ko pe ta ko ki fato pe ko fa fitu I to kanga pe ko fe me ake ta ke ai le rena foi re ane nai ko ki to kanga ko sai hore ko ya ko he ki pe hore o ko sto fe foka me va o lo mo ma fana o to tai pe mo ta mata o impression ke ali pe ko we ka ki ma lo ki foi ki akona ki fa nga we ko ya ka to ki va kai ma nai o to tai pe lau mari e go hifo ko ia mo no nga ma o fare o to tai pe mo se o po ki ai se nai ai fe hu ia e se nai fe hu ia ve ka pai ai pa ke fica ke mo umia ko ni pe ai ta ke mo si met ko ni ta ke fica ke pa mo ko te ke ko ke imagino mai me estimate me he budget statement pa ke imagino fa matala ko me ko fica mo leipa tai e ko vi ko tai kapo me mai ho fonga ki ko ia se ko me mai ho fonga ki au ko ia se ia ko te tu ko lu ta malo lo ko uno